UMDC kelaban mau peremo ba Ricky Sulai bat ubak Sonbor Sulai UMLA ka South Shillong gaya Jingmut halo ke United Kasi Anjante Hills Autonomous Council Trading by non-tribal Amendment Bill aja punreo jong ke Kasi Hill Autonomous Council ka Executive Committee ka KHDC kebayam the Voice of the People's Party hakadoba dangsian kala wanra ya ke jingpen kala ya section R jong ke bill dak babsu saya kendon ke bahnyau dak pendung ya contain non-tribal employee service license kabamut baki bajela kihap ban sim service license ha bagi one tray ha kano ke company ni ha gibreu hapo upur usam jong council ya kan ni kabila menjo dak doba ka KHDC handai dangsian UMRI ke South Shillong badairu menteri sokar ba Sanbul Sulai walai ujol syaulat ke jela persya ya kan ni kabil dak bakam long ke basyong nong rim katkum gertis siar kari hal kani nagal yang MDC kelaban mau prem ubah Ricky Sulai ula penpai nia kela bat ula mi ban pensya ikum UMDC watla umdon hakling sensyaru ba kajing persya awak sonbol kamlong ke basyong ni ubah Ricky ula pensya ba kijing penkelai kani kebil kamut ban kang sebab ya kinong tre ba omdai girulum handai kadai sibenta ban lap ya ba one tray na ba bagi dai ban yo ya ka service license UMDC kelaban mau prem mula pensyairu baka bil kamdai ke batmai handai kadai tang kajing penkelai ka an ke bala don lupa bat ketemu ban penbha bat pej beni bat om ban kang ya ka kam ke bahok bat ke badai kat kum ki kendon yang ke sik schedule jong ke diti sensial kari ubak riki ruang baha ka an ke barim ka level license urang bak snong don bentai handai ha ni ka bil ba menta la aibol ha orang bak snong ban pensisia ya kanu ka silem trikam bakadon bau neka bajla kitre Dorbar to ka HDC ni teo belalik ke kini kiski belalik pre ladon kiba di pusko show governor pa di ban persya nile si ban oppose ban cancel ya kanika bil ke ngaskur ke baburam borok kidan di kahok la jom kinong yalam yang mikman bagi persya kan no ka ai thong ni naro ndri kumu MDC khamtam jogalapan constituency ngakwa ban pensai beri ndala dap ketu ngalayo ru ki phone call ba pi persya biru ya kan ka bil kalong ki ka ba so lungo ngayo ru ki message beri pi persya kan ka bil ka banyada ya ka rukom khai jo ki nongwe ha ko ka put usam juga schedule tengah so lungo tengah so ba dagam sim ni kan kalat bangan pensai le si kalong mo misled ya ki paiba ka laban konsulsi bat kunjuru jong baro ka kasi helsi ti hini por nga spa ban sedang ka ban ong ba pi kemau tu si police council ILO juni ilasim ya kalat banonra iki amendment re chairman kam allow yang ibang participate ni kamyo ban yo so hakayeng ki taki points ki bang kwa ban busulang kalian ka juni bangin kan kan ka bil kan ni yo ha show governor te haba pi bang ini la kayin darbar to si ha si ka bakot kamde bang persya ka bil kadi ni sumud biaw bangi kamyo ban chimbenta bani kan te ngasu ban ong yepi ba ni persya ka bil ring ko ban penjanai kali ka bil ka badon kam bat ka ba tang menta ndre wat ILO juni ba kita sila persya ni kali ladu hajar arpo ka ba limba ka jingyan diti juga labor department kala ban sim benta no bahkan isu no ya ka labor license saki harus sama hajar ko ni nang isu mangi ka labor license ti dagi mi lantu kadi bit ba ngiyo limited time ngiyo discuss kane tini gilai I pada community khamtam na ba ngali UMDC jo kalaban I balik persya ya kan ka bil di ya bali jo kane kaju ka konsumsi tengam ko ba kipai ba kin sim sutu bakala bangar mandi bentalang ban persya kan ring askwa ban persya kumbangal ong mentan burom yono no nong yalam da kadi
bala syajid apa ba ne kino bising bahalang ne kino ki benta ba kidon ya ka hok ba kili persno ya ka ba ki sung thu ka di ka ba bia tingi nganga ko ban percaya tang halor ki benta ka ba de hibat ka an jong ka subsidy ba limba ka constitution jong ka di India te habani kong habang ya yo ban ya sulok mene step isian leo ban kren leo ban study ka bil kalau ki ka bil ka belong ba kongsan ban kalau ka ba student but ni so yo jingkerman ba let's say kani ka bil gubernur un assembly ya ka because ka jingkerpat ne ka jiso jungi badi kumchu badi kani ka bil kamde ka bathmai but ki pajba kinum suthu bakala kamde ka labor act ka constitution ka schedule ba ka paraten kadang sha ailat ni bangin yada ka khai pateng kata ka de ka regulation jongka Khasi Hills United Khasi Hills 1954 ti hangne ka benta jong ka rule book jong kani ka the United Khasi Gentia Hills Taxation on Profession Trade Callings and Employment Regulation 1960 kala thoshai liability to tax as from the appointed date and the subject to the provision of this regulation every person who carries on a trade either by himself or by an agent or a representative or who follows a profession or calling or who is in employment either wholly or in part within the autonomous district of the United Khasi Gentia shall be liable to pay for each financial year a tax in respect to such profession. Timot kani ka ain kala don pa mde ni shpen thmai ka kum ka juk kum ka pol PE hangne ngan PE gani kadi ka form ka ba hadu arhajar alphong ni si ai mangi ka labor service license ka ki khati ka labor license andala simti pa ka sarkar ti kani ka labor license ngai i ba kadam dong hi ka juduna te kayo kani ka committee pada ya kalat ban kan amen ya ka te ka amendment kalong ki ka bastunat ban penso shopi ba hangne har amendment kala tho shai kumne ningkong ngila one support ka Indian Union lingba ka instrument of accession ngila don ya kane ka lat kalenti ka bangin yelong kum kita ki citizen jong ka India but ni ya burung mar kalian bali ngong ye kumta bari hakane ka sithi ka balapha ka representation ka balapha de 19 South Shillong Advisory Committee hangne ka tho kumne recently passed by the Legislative House of the Khasi Council, hereinafter referred to as KCADC for brevity, the impunged amendment bill seek to make it mandatory for every genuine non-tribal employee. Ki bakla, kani ka bill kamang bitang yaki unorganized migrant worker. Kani ka bill ne ka labor service license kamdan kam yaki bateri sarkar, yaki nohikai kamdon kam yiki bateri hapo ka defense kamdon kam ki bateri ha central department kamdon kam yiki bateri ha bank kini tangi kitu ki migrant worker kan ki bawan trade tiles ki bawan trade jingkhang ki bawan trade plumbing ki bawan trade surok kani ka bill kalau ko bakong san ban yada yaki habang ilayo pen ko bor ni kadar barslong li kadang ga jingkur ku ba kadar barslong ru kan yo ban te la kam you know bawan banwan le ya ka banta ka ba bakala bari ka riti sanchar jong ka ri India kala thoshai ngidon ya kata ka benta bangle ya kanono ka business ne no ka kam ya boro andrei haman kita ki sector kidon digi benta la ka jong menta pitpet kane ka billi kam kata hiru ya katika cantonment area bari maki kim dan kam menchim license la for this council ne la municipal ki hapan chim license le ki hap chim lo cantonment board kanten jingkata kani ka bil ya kata ka benta tementa pipet ha municipal pi play business ketika general ward ki haban sim license la po le ki haban sim license lo po municipal board ti niru kum ka dis council ha bakade ka benta ka jurisdiction jongi tingi kerpat bakin comply regulate ni kam ong bagi persya bakin le business ni kam ong bagi persya yaki bakin wan belah ngene ka ri ka be ka jungi kamong bagin persya ya kanono ko bantan ri ni syukwa ban regulate kat kum ka rule and regulation te ka municipal kadan rule and regulation te ka cantonment kadan rule and regulation temut ka six schedule area ro kadan ka rule and regulation shushu barim udar barsam umdan benta ka labor license
handai ka bastunat kane ka bill kala tho angne ki document ki badon kam ban apply kane ka license temut the application shall be filled in triplicate and shall be accompanied by electoral photo identity card, 2 passport size photo, but kane ga bakham don kam recommendation of the village handman menjong rong basnong where the place of employment is located. Tikane ka bill ka bangi pas kai bor biang ya kador basnong bakante lakam ya kita ki bawan kai hapo kasnong kathau ka jongi ti kabakham mo lese kabakham kham shai shu shaki pai ba kalong ba kane ka bill kamdi ka ba ngiwan ra mangi henry adopt ya kane ka bala adapt asanu governor kane the Gazette of Meghalaya March 31st 2016 hangne la tho shai approved and passed by the Jantia Hills Autonomous Council in its winter session held on the 22nd November 2015 published in the Gazette of Meghalaya on 31st March 2016 te kane la kan shai ba ka District Council Affair Department ba governor khamtam product asan lupa ya kane tekam arise ka question ban pha cancel ne ban persya ya kane ringi su odop ya katika bill ka bala pass ka Jantia Hills sangne pe ka part tu kala tho shai non tribal employees service license bali ni yo bor la kane ti menta ka ek bastunat manalai kendu yo CM ne yong ba i deputy chief minister in charge jong ka District Council Affair iba prestun ma ihi ila dat suggest ba le no wood kum balale ka Jantia Hills kanang bangiru ginyo pendon kamno ya kane ka labor service license ne pila shai te pin oppose ya kane te kamdon ngatai kamdon jingmon dari kane kadi ka bala pas tu pada ka governor temut lingba ka sarkar te kata kadi ki ka ba nginum deiban bakla khamtam kum kita ki Indian citizen jom kane gari India iwan pindo kejok tin yang leyo banya so persoala man persutu I halor kabil kani kerno kani inga shuki be bakal ale kane te kane ka jitho ale te long ngamban si ngar na haban pisai beri ngasa kli jikli mangaru ngar mo de bala saji ki pai ba ti nganumla ban ong halor kata ke bali iwan ne kamwan re ba iru de bru bala sempang menteri kane kampan ba te ila shimi karai ka ba iru ismobe tengar na haban shimi karai banga subit bangan yada beri kumu MDC jo kalaban na haban yada om tang ki khasi hindai wani ki general tribal khang bakin yo ban khai di ka baso khang bakum ki Indian brother and sister kin yo ban le ki business da kalanti ka babai akum ki rule and regulation jo ka succeed baka constitution jo ka India lipat bila like ki kot kisla limba kini ki bill ki constitutional ki rules ki act limba kini ngahaban keren kumu nong yalam jong kane ka constituency but kumu dukhat jong ka district council kane ka jing persya kamni tang yanga ne ya ka lapan ne kane ya boro koi ka KHDC but kumju hiru ya gari khasi hi boro koi te kane ka bill kam kata dalili ru you know ru kam kini ru ya ka hok jono ru unri kade be ka bangi don kam bangi yada ya ka commission charge ni hapo ka jurisdiction jong ka khanet ka bandri kata ka bagi ong ya ka 6 schedule area Riuru kadi halor kani ka rule 3 liability of you de hangne kala longan kedo tangi kani sesin ba hangne li lajana susu layo kane recommendation of the headman mujung rong basno kala long mandatory bakibyo de nganchu ong yepi mentape habingi pas ya kena ka bill kamong bau governor un supriang be un asen be jaka kadon ka procedure kan sale ka DCA department kan le ya ka examination nanta ka legal scrutiny kan ya ndala ka legal scrutiny kay ka banja kan let kene hapo ka cabinet ka syong ka cabinet pre bakan rai nanta pre governor sa ay ka asen di dagdag kalong very simple da kadon ka jingduna kane ka bill ka bangila yo ban pas bangi kami yo ban chimbenta ngisun tho ya ka kanon pai sa sponsor tin si yo bayang ka benta bangin ya kan na kayo dorpa in panjanay pre kita ki point ka ba lesi ka DCA department ne governor ul sukodo te Henry ka jing persa kala lain lupa te kalong ki ba ka rules and procedure ka don ti la sutu ba kaneri kan sadang lek yang suka sorka te ngakai ndon kam ban shakti jing sisa la dai ban sutu ba kaneri kan sapoi satai
Ndri ngamtit akano karukom kabil ngimpat phat. Ndri kajing persyak kalada.